do not watch this ungayibuka ngeyokuqala. But-ke let me continue. Ngikuthatha lokho ngikubeka to laba the politician lena ezama ukuthi ifavorishe lo omhlophe kunalomnyama. Yona isithatha lama-ideas of the conqueror isiyawathatha izowabuyisa kwabantu ukuthi abantu abawasafarishe because izobafavorisha laba banamo power. But uNkulunkulu sithi yena main idea prime being unawo ama-morals, unawo i-commandment ayibekile for umuntu ukuthi umuntu ukuze abe perfect kumele abe nje. So ukuthi manje sekanze njani-ke manje sekuya-contradicta-ke manje ukuthi lo othi yena ufuna ukubiza umuntu odalwe uNkulunkulu ngesilwane sekuyabonakala ukuthi manje usephambana nezwi lenkosi ngenxa yokuthi uyabonakala sithi ku-acknowledge ukuthi uNkulunkulu is the king. Sebesebenzisa iBhayibheli kube ngazi ukuthi lona alana nokuphambana kwabo. Shuthi bona they stood in front of abantu abamnyama bapreach uJesu Kristu omlungu, uJesu Kristu esingahazi simthole ezwini, bampreacha ngalo uJesu Kristu omlungu wase-enforcer i-slavery, wa-enforcer yonke i-basic idea eyinayo lo muntu oyi-conqueror owayenayo for umuntu omnyama. Mase kwathathwa le idea kwa-apply into the nation, mase kwaba yiyona engazi ukuthi iyiBhayibheli. Kanti mangabe abantu abamnyama sebehlala sebelifunda iBhayibheli seliphenduke enye into, sebeyabonakala kulama-synagogues abo, sebeyabonakala in those churches bengena umoya ingcwele bekhuleka kakhulu kunalaba yabo. Even if namhlanje you can compare ama-churches ugcobo oluningi kamoya ingcwele, you find it in our churches, the people of color. Why? Because thina we went first for the idea esezwini sakhohlwa i-idea of the conqueror. Noma i-conqueror yayisiyenze ngazi ukuthi le idea ihambisana nabo ngobani, ngoba befuna ukuthi ipolitiki kube ngazi ukuthi kuyiBhayibheli. Kanti noma ungafunda kuliphi ivesi noma ngabe ungaya kwiTestament elithi uzofica lapha kukhona uPawuli ostanda against ama-ideas abekiwe every single time, and they always try to use iBhayibheli ukuthi ba-justify ama-ideas abo. Bethi ngomthetho kaMose kuyavumeka yini ukuthi wenze into ukuthi esho lapho umuntu ebekuyena ome kuyisono. Makabe sebethola impendulo, they stoned them and they killed them. Kubonakala laphana undokuzana uStefan elwa uPawuli esawusawuli laphana, he stood and watched abantu bebulala umuntu engazange enze lutho, umuntu nje kuphela owaye deep in spirit, owayehlanela, owayemprofethi, owaye deep ezwini kaNkulunkulu, bembuka estonwa ngamatshe. uPawuli as umuntu owayembulala kwakuyena owayesetha ukuthi ahambe eyomela igama laphana. Why kwakumele amele? Because kwakuyabantu ababefana naye laba. Masemile laphana sebashumayeza ngoNkulunkulu, sekuyabonakala manje ukuthi noma ngabe singathi noma sibaleka kangakanani, uNkulunkulu ucreateile i-basic idea of umuntu. Noma singa-apply ama-ideas ethu amaningi kangakanani, there is always going to be umuntu ozorepresenta icebo likaNkulunkulu. Noma sebulaliwe uJesu Kristu, there is still going to be umuntu owayezorepresenta ama-ideas epower